Omukatare ka Central Market aho muri Mbarara okujja abashubuzi eby'emishuuburo bagireta omubwire bitebeeyi byayongyerwa. Nengo omugenda gadde kujja okugula kuli ebintu asanya kubona kusente z'obatena ebintu bya buseere sente kati ngabwo omuyembe golaba wali waggulu waliwo ogw'13 waliwo guno omutontonto gutunda 12 netubaawo n'emicungwa tutunda emicungwa y'esatu n'usu 10 netubaawo n'obutunda kati ddala obutunda kati essaawa zino bwa buseere tutunda obutunda buna n'usu 10 tutunda ne grapes zino ngabozaawe grapes kola tukatunda n'usu 10. Twaza ombashubuzi abali Mbarara abantu bagira ngo abahingi nabo nubo babagemesereza okongeza ahabeeyi. Abahingi nibaza ko bamanya ngo hasitwaza mu season yo kukora ati bongeza kumanya ngo twine kandi bine kugura ba customers bine kugura ebintu so nito kuri abantu babisere bintu icyo kurebera ngo kate box yenyanya ebi yarye kwaro konkate bagiteka mitwaro munani. Abashubuzi bacakara k'emicere buto amakroni engano n'ibindi aba nabyo nibagira ngo beyongera ahabeeyi. Umuceri abanyantu bakunda pirawu kiro ntugiguze 15 kandi umurungi kwa sopa engano bandi benda gukora chapati engano tugiguza kashanju na buto niyetemberemo akantu kake ati nkaritemo y'ikipapura tugiguza kashanju na 5 hafurta tugiguze 10 ibihimba biryankumina bisikiso beyiteka hindukireza roiko. Twaza mu supermarket ya Fresco okureba nkoko eby'emishuuburo nayo eyemerire oku nayo okutwariza hamwe bagira ngo eby'emishuuburo ekwate n'ekisiibo bagiresere omubwire. Amenvu twine entende twine emigati kajuisi bakakola munange oba oyagala kusiibuluka tupina mu Fresco supermarket entende ne buli kimu byonna emmere y'okusiibulukirako n'ebyokulya kuddaku nsobola okujja ne mutuwagira kuba ebintu byaffe byonna tuba bitadde ku discount. Kandi n'ekindi hariyo abandi abakubasa kugira ngo babatime bwire bwo kubasa kwegekera na n'emmere tekire nayo tugine omubwingi tuneyo yogurt tuneyo emineke tuneyo kajisi karungi kari fresh tuneyo pirawu yo kusiibulukiraho se ebintu byonna tubwine omubwingi so kandi ubwitubirese no kutenda kuhereza abasiramu bite ekisiibo kirungi ebintu byonna tubisazira akabeeyi ijani kutandika n'ekya 5 cyawe. Eby'emishuuburo okutwariza hamwe yo etahinduka ahabeeyi harimu enyama enkoko bito okujja abashubuzi b'emishuuburo egi nibagira ngo bakasitoma tibarikureebeka. Abantu balina sente bali mu bisiibo basibya abakatoliki basibya enyama abasiramu kutandisa ekisiibo naffe naye inshallah ekikulu obulamu ebintu kudaka butushe nyinshi n'omubaro gumwe n'ekicweka embuzi n'omubaro gumwe n'akakaaga nimana kweyemerera etyo bantu. Ekisiibo kyabikiriza omudini y'ekisiraamu ekyatandikira izooba n'ekyokumara okwezi kandi omubikiriza mukama abahati basigaza hiyeshabi zitakwika 3 ekisiibo kikawa. TV West negira ngo Ramadan Karim omubikiriza abasiramu na munonga omusiibi awa TV West ndisenyomo Gideon aho muri Mbarara.